Sana tutun. Allah yapın hep ben. Tevşince devtek kendine kalkanda. Ya aldık tutup katar aldık. Haydi. Tamam beyler açık olun orada. Assalamu alaikum. Başta su var, kontrol koysun. Ya bak, sen yavaştan nasıl var? Ya anasının arağında doktuydu, tarılganın arağında. Çarık kontroda. Altın kazıktın berağında çoğulacak. Buna tarılgağa geldik. Camur ayvay koydu. Çimelen samanlar bu. Arkada 4 çeklik oldu. Tarılgan jolun gördüңөр. Asfalt. Tarılga City. Ova da. Barbay. Oğlum arkadaş nerede balık. Ey Allah. Allah. Kartlı tat. Kızı koltat be ha. Maşallah. Kontrol alacağız oğlum Murat ya. Ama koltuları görmeyen kontrol oldu. Teşekkür. Allah çıksa biliyorsun. Ne yapsın? Hiç aslında yok. Ayağımda kaybını da arama nereden? Bak ya kaç satıcı değil. 4 saatte. Numara almış ondan. Resim mi? Ha? Neresi var lan? Her şeye bekle aratmak yok da. Allah'ın götürüp ben de rakam. Allah'ına. Gete versen Lağlan'a gel etkensin ben. Aynen parası. Lan sağ. Bağırdım saydı. Arkadan saydı. Ökte dedi. Oo taşlar güzel gelmiş lan. Ey, put dedi atkılı, put. Özüne şeklinde bu ley. Put dedi atkılı. Yaman öydüm işte. Mына жерге мына солярканы окойып туруп шуттун жолу курулуп атат. Экскаваторлордун соляркасы ушул жерде. Ana бисмилла кеттикпи? Шут деген жайлоону көрүп келебиз Кудай кааласа. Конок болуп айланып, а? Ana tanık yedi. Kadasın sushi pushinikini ала алмайсың мı? Жигиттер, мен жака бир. Ey деп коела. Акжол, ey. Кубат берсин, а?
Мына шуттун жаңы курулуп аткан жолу. Ушинтип чекесинен казып чыгып кеткен туугандар, мындай болчу. Кудай кааласа жол бүтсө дагы жеңилдиктер болот. Мына жактан эле жолчу мурда. Мурда жылы ушактан чыкканбыз сууну бойлоп. Азыр мынакей, мына жаңы жол. Мына казып чыгып кете берген. Келечекте Кудай кааласа сонун жол болот деген үмүттөбүз. Кеңири жиптер менен келип, жана башка машиналар менен келип Кудай кааласа. Мынакей. Оштогу эң керемет жайлоолордун бири. Кудай кааласа жолу бүтсө, аягына чейин сонун болот. Туризмди өнүктүрсө болот бул жактачы. Кыргызстан туризмде келечеги мол, өтө чоң Кудай кааласа. Өнүгөт. Мына Шут жайлоосунун дарбазасы. Ушул жерден мал чыкпайт. Кирип чыкканы эшигин жаап кетишет. Малдар өтүп кетпейт. Бияка качып же. Ал ушул жерден Кудай кааласа бейиштей болгон Шут башталат. Бисмилла. Мына урматтуу кыргызстандыктар жана папандыктар. Мына досторубуз менен папандык 91-жылкы достор менен Шут кереметтүү Шут жайлоосуна жүрөбүз. Мына Шут жайлоосунун кире бериши. Мынакей, дем алып, чарчаганда токтоп, аз-аздан шам-шум этип атабыз. Мынакей. Аз намаз окудук касырда. Мага да жакшысынан. Acıga ver acı. О, достум, эме жакшы го? Бычак сонун го? Bıçak son ne? Папанский вариант. Bıçaktı görgüle. Bıçak şurada yok. Allah bismillah. Bıçak mı Ya Allah ne? Tilin razı kulu aslan adamdaysın. Rahmat. Verirler bir dik. Allah razı olsun. Ey dostlarım. Шуттун кире беришинде мындай кылып канал кылып казып койгон. Мына жагы жол болот экен Кудай кааласа. Мына Шуттун жолун казып аткан экскаватор. Аз калды Кудай кааласа.
Kutuş düşür bak. Oldu bırak dedi. Osunu alsak ne kadar da öyle. O kadar gider. Bugün eğer taşka etmekle biz bu işte. Bunlar hakkında tezde gelirsen gel. Haydi. Münyak uzak değil ama. Haydi ana eşek arkasına. Hadi gidelim. Ne ona ne kovrak. Boşa koştu. Bırak sopadın boke. Şu değil. Başka solda. Başka değil. Başka versen. Podcast'ın arkada kaldı. Neredesin? Kal. Son tahtın kamera var. Kamera tartışaklı var. Geçen ben dedim. Ya koydan koydan. Saç çok var. Nasıl koydan çok? Bu şey çok tatlı oldu. Burada yollar ileri. Kaymak sivri olsun ya. Na şutkan jet geldik. Ne dedi Accat? Total erkekler gelet dedi. Erkekler gelet geçiyordu. Kim gelene marmanda gelmegene marmanda. Jet dalıyordu, salıyor. Alhamdulillah gelip jet geldik ha. Bismillah algılayın. Çayga girdik Caylo'dan. İskiletçi? Derler. Kaymak sütten at kocanı var ha. Çok tamam için. Milancı tücü o kendileri aslında. Naturalni va? Naturalni çayı. İlanda bir yaka gelip beklesin. Kim erkek olsa şutta gel çay içmesin. Kaza otun anam sulet emden tavu. Nakımızdan iskile ballar. Kurdak. Caylo'nun kurdağı. Çögü, kaymak, kımız, nak en neyisi kımız ha? Yine Allah'tan başlayalım. Maşallah. Artık gördüğünüz vakti içiyotkan. Bizden ustası var. Karın oldu ya. Tokat karın. Krasivi olacak. Var görüyorsun erken. Sana ayıp koyulay. Oldu da. Batıştık. Bismillahirrahmanirrahim. Onları. Yemin memeden algıla. Pay. Tamaktan algılayayım. Ama çakal acele jetti. Tamaktan algılayayım. Hayır gel kaldı. Erman ayır. Bismillah. Ooo. Kanka cümle daha aralda жүргенде suç. Bismillah. İkinci çok taşı yine bir tartışma kaldı. Birinci değil çok taşı değil. Daha bir çok taşı kaldı dediler. Turul ayttılar turabı. Ben bular diçkanda algan joqman, ayga turul alып keldiler da. Hiç qanda. Ma bugün 29-iyun 2024 Şut Caylosu. Na saat 5:30. Tangamal. Na keremet. Na saat 5:30'da turup uydu sağan sizlerin uşunday dosuңар barбы? Na zon atım ne dosum? Olokonun berketi de özüm naşatlı. Olokonun berketi bu la. Olokonun berketi naşatlı. Bir şey de var da. Yokta var. Ne da. Yetece de şu ona Allah dola. Şey geçecek. Kiyikler bu la o şurada. Hazır o yerde bolsa bir olsun. Bolup kalsın ya. Şimdi çıkmadı. Na aşkın. Aşkın sağınlar be. Son.
Vallahi yok da. Öyle son kenara. Son yıl alısı olmasaça. Ülkeli olan butasında sırası. Açtın oğlum. Ana açtı. O? Allah. Anar bakanda ol düşüyordu mu? Baş tumak suru o aylığını. Qanday ekan chukuri? Vereyim hazır hamdi. Qimiz ishqim bilan. Ana men do'stonim, mana ishqindi. Ishqiradi. O bokel tatlı bokel dostum sapsın. Broza alıp karmadı. Bu koç kılı oldu. Nam. Ayaş kalk ettasın. Tassan kurutan var. Boş uğur bu olsa. Bokel. Ya boş çok patron öğren. O ayrı bunke ismetli. O ayrı. Gel döke. Oo, maşallah maşallah. Onlar çal koyun dostum. Tamam. Mana hurmatlanlar. Asatda so'zdim. So'yishi. Dostlarım qanday dem oldinglar? Erta son jerken toza havo. Ozlik bor ekan bizda. Shu bosib kelishlar qiyin bo'lsa, biroq kelgandan unutib qola turgan yer ekan, ha? Qo'zdiga. Povod qancha otasın do'st? Zor olsun. Yaxshi dem oldingmi? Biz çalıp mıksap turamiz. Jilari jebermaydi. Sonda ekan, jaqdim ha. Şutqa kelgan sayin kelin keladi-da, yo'lda unutib qoladi kesin, ha? Kameramızın değil mi? Elder qurutdan oladi ekan, ha? Qurutdan. Nangaralar çatınlar ya. Kaçırat barça yaşatken. Adam nasıl var geleceksin? Adam acak mı olsun ya? Taygan. Küçük dedi bunu, ha? Ya acım lan ben koptum. Malades dostum ya. Maç. Bir. Yemin çeşmede. Bismillah. Oşonun orduna bir bakmayın mı dost? Ana Baştan alıp çıktım ben onu. arçadan bunlar. Oturağız ya, bismillah. Tıştı qanday dem oltasın? Son mu? Son dinlersin. Taqdir. Yaxshi kelinglar. Qutush gel. Kichkina bir bunday suylashib o'tiraylik. Son do'st. Boshqa kelmagan do'stlarga dag'i tartib beramiz da xudo xolasa. Alısda жүрген papanlıq tuğanlarga, жалп qirg'izistonliklarga, shunday sog'ingan Qirg'izistonni sog'inganlarga ko'rsatamiz xudo xolasa. Otun gelirken ha? Otun gengirdi. Artıq öz yemek ulağı. Maşallah. Ne kadar burnu alık ne? Batmağanı bu nereye koydun? Kim lan? Nereye koydun? Gengir oturan. Bundan açık alık lan. Qımızdan ap çıxlı. Qımızdan ap çıx. 5 mi tutturlar? Kichkina yemek olsun ha? Özgü geleyli. Hay bitirib şeylik keskin. Ya özünce bir rahat değil. Bunday barcan çalanlar. Oo erge çıkmapız dey.
Az çıkar dostum. Kımız alı var. Alıp çık dostum kımızdan. Çoğurağını aldı be. Bu şutta bu en akırkı Caylo. Конечно. Bir yağı geçe kayırdı var. Kamursuydu. Kımızlar kımız 100% taza. Geçe tünü içtigilek orular kozga öğretkende putlar kakşap tünü men ukta albadım. Saatin cebesine karap keteyik ha. Oң жақтан dostum. Bismillah de. Katereyim jonga deyin ya. Jongomda olas. Videoga tarıp koyarlar. Kırmızı kadar ket davulda. Ne var tırnaş. Bizde oturalım. Gel olsun. Ture ture. Kımıgem Ben kustodum dayrakta çıkıyorsun şu oturayıcı. bolboydu eken bol ha. Arağına çıkıyorsun. Bu sene ondacılık. Geç geç. Kaçan ilesinger bunu? Oldu hazırlayalım lan. Sıktarı, limon kapıda, su, bok, sok. O zoda emen takalar jurat qo'y. Onları jetele alıp gel tam. Ahvalı çatak. Hay hay. Ne görürgen? Nalkan görürgen. Birinci biz ona şu uylar kara turgan yerde şeyde çatıp bir o yerde oturganmız. Barakta İsa degen var mı? Sasel değil mi? Anjat. Caylo oturalım işte aytıp ketsen ha. Caylo dost benim şu ya görgönde. Biz oturgan yer. Görgön deyip ha. Görgönde. Nasıl çoğun görgön, anası kiçine görgön. Tör dösen kesin bırak. Ova en başında biz. Nadan nara başsan köceyli. Başka jaktılar, lağlandıklar caylı. Sunun başı kesin de sen ha. Papandın sosunun başı. Başında. Lağlan aşıp getir be yak. Ova nadan asla lağlan. Son dostum yakta cap caşıl kene. Güldeytir onlar emi gülde odat. Tamam, nalca karal. Yakta Karaganda'da gördük rasa güldeytir. Çürüç. Qanday qarasang жақын болып қалады екен түнде салсын. Oroz yoğuşu, oroz Anjat değil mi? Murdağı Caylo men azırkı Caylo'nun bir ayırmaçılıklar kандай болып kaldı? Жақсы эле дос бей. Азырам нем. Мурдам эле ушундай эле азырам эле ошондой ойдон. Ayırma yok bu. Ayırma жок, эми мына Adamlar murun köp çıkçı ile de. Ha, adamlar көп чыкчу эле да. Hazır yok ese. Азыр эми аз да. Az ha. Az. Mura az yem jakşıken. Sonu görünetken değil mi? Caylo gelsin 1-2 uy bolsa. Kızık görünetken de. Ha? Yo, narkı betki adamda jelo çığa çıkmaydı. Asat. Ne çığa taşındı?
Жақтан бірінші алып қойды. Son mollar. Ha o günlüktü da dostum. Asat bir yerde kança kaçayım bulasınlar? Sentyabrga çeyim Ağustos'a. Avgust aya sentyabrga çeyim. Sentyabrda dele şunday jaşıl boydan turur abi. Je sargayıp ketebi. Жамгыр болсо, а? Күнделікті шығатқандар. Күнделіктен жайлы сошылды. Ошолар жагы күнделік. Ошодон туш барса Каракойго түшөсүңөр. Мындай көрүнүштү көрүлектин көптөн бери мындай малдар жайылып жүрөт. Мынан теп достор менен кымыз ичип сүйлөшүп отурганычы. Ona kogat kim ki? Bitti kogat çıktı. Asat'ta turasın abi. Asat ki o şol. Bu yazık ola bizden. Dede, Taqdir. Sen жүргөн жайлоо менен азык жайлоонун айырмачылыктары. Tosun жайлоо айырмачылыгы ошол эле бойдон. Бирок мурда адам көп болчу. Мол чокташта адам боло бар эле. Биякта Al dedi biz oturursak aytırsan bak içinde gidelim. Kim içem dedi? мол жер. Биякта içine pirinç geliyor. Yenen biyak çoktaşta. Азыр адам аз экен досум. Kiyo deme o ne? Сонун жайлоо. Ana düğüt. Kontak girgoy bir dağı azırak bulup koydu. O şu ulak çapçı dostum o nerede ulak Qayerda? çapçı? Şunda qaraganda sık turat ko. Oo. Şerde qayqı yer var ulak çağız. Mına şu daha bir 10-15 günden keyin baştalar. Daha bir sira ulak çap. O толкун турган жер эмне эле? Арал дедиңерби? Şunda bir malımız çatasan. Heda bir ya. Başta köp koçule. Көп улага мен чапсаң бул өрөт коңго мат керек да. Жүгүрүп туруш керек. O kırga çıkkanda уже жетtik деген. Ерлан кандай өзүңө жактыбы досум жайлоо? Жакты мага сон. Мен мурда жыл келгем чарчасам да мынасындайм давай дедим го. Барам деп чарчасам да. Son жерлерде мындай жерлерге келип келе болбосоң кийин аякта. Onu alışatım bu dostum ya. Homo жерler. Кийиктер бар биякта. Ter var ondan sonra. Var. Kekili koyuyorsun oşunca da. Чоң рахмат Асат, Анжат. Ушинтип сыйлап, кымыз берип, союш берип. Dostlar mına Asat менен Анжат bizди чакырып сыйлап атат. Кымыздар менен, союш менен ушуларга Алла разы болсун. Hep yerge gelbegen adam ormanda kalat da. Айтпады. Yazıp geç gerek ekan. Kımızın içsen emme 100% дейин. söz menen aytıp mындай бере албайсың да. Son ökö мына Асат менен Анжатка чоң рахмат. Мына балдарга дагы рахмат. Бул жерге кече Анжат өзү айтып калды. Бу жерге анча адам келе албайт экен. Азыр өзүнөн угасың калды. Өзү айтсын, мен айтсам азыр сарындай үй болуп калбасын. Мактангандай болуп коеюн. Бисмилла деп кана. Өзү айтсын, ошо Кымыз карачы агарып турган не. Kımızı içe. Кымыздарыңар бир исламда окуйсуңар. Bismillahirrahmanirrahim. Асат менен Анжат чакырып туруп бизди ушу. Келген рахмат досум ушундай чакырган. Ушу коюңдан биз жакшы сонун сен биздин сойдун досуң. Көзүбүзчө досум рахмат досум. Алла разы болсун. İşlerine iyilik болсун. Кечеден бери кече түнү келгенбиз. Келгенден бери кымыз ичип атабыз. Рахмат досум. Тагдыр. Алганыңызга ийгилик болсун. Ынтымагыңыз кенен болсун.
Taqdir söyle sen. Endi silab qo'yim do'st. Şu taqdir Söyle. bizni yol başlap keldi do'stum. Şu rahmat. Navigator bo'lib keldi şu do'stum. Navigatorga siz. Ana jetemiz, buna jetemiz deb olib kelib qo'ydi, ha? Молодец, молодец. Sizlar ham shuncha cho'g'il kelganingiz uchun. Qancha adam bu yoqqa kelishamiz o'tib bir qiyin, alыс yo'l. Buna anjat men asabga rahmat cho'ng qo'y so'yib shuncha silagan. Qo'y yo'da aldığımızın içi dağız. Vurması degan yaxshilar Xudayga shukur shunchaligina. Жаратылышның қоздықтарын қарағыла. Bu yağın қарасаң асқа зо, то, керемет жайет, арча, ышқын. Bu бардық нәрсе бар да қысқасыша. Бардық нәрсе. Ес аласың да, ес аласың. Ес алғыла. Ең жақсы ошол. Taqdir qancha bir sentyabrga cheyin kelsa bo'laverdi ekan bu yoqqa. Qancha kelbey qolgan ballar ertaga. Avgustga cheyin. Rahmat, shunday yerga chiqirib bizni silagan, kecha kelganmiz, kechadan beri silab atadi. Alloh razı olsun shu yigitlardan. Doimiy shu do'stlarning orasida shunday intiqmamiz kuchab, shunday intiqmoqli yerlarda, shunday yaxshi yerlarda esalib yuraveraylik. Kelmagan odamlar kelingizlar, shunday yerda esalib ketingizlar. O'ta yaxshi yer ekan. Keremet, so'z bilan aytib bita olmaysan. Kelgan adam bolasi. Ortiq. Jo, har kimning o'zing yuragidan chiqqani boshqa-da. Shuncha chaqirib, do'stlarni siylaganinga cho'ng rahmat. Cho'ng rasm bildiracağım şu baldarlardan. Şu baldar suyladi shuncha. Shu so'zlarni Anjat men Asad dostlarыбыз чакырып жайлоого бизди дем алып кетсин деп чакырган силерге рахмат. Аны ушул жактан атарып келген мына балдар силерге рахмат. Атайм ушинтип жүрө берейик, дем алып, ынтымагыбыз үзүлбөсүн. Ажы досум сага рахмат. Ушинтип жумаңы окуп чыгып биз менен келгениң, Ошол не дейбиз? Дем алган жер өтө сонун. Ока дем алыш керек дос бер. Жатыш керек, Жатыш керек силер. Rahmat dostlar çakırganlarga. Çok rahmat ушундай сыйлап атасыңар кечеден бери. Разы болсоңуз баарыбыз. Мындай жерге келген ham арманда, келбеген ham арманда да. Аса эс алчу жер экен. Достор силерге ham рахмат келгениңерге. Кече жөнөгөндө 2-3 өз дегенибиз билип калдык эле, кийин көбүшмөдүк. Баары ушундай эсенчиликте ойноп күлүп жүрө берели. Da görüşmeli. Allah xolasa. Olmasa nasip olsa. Asad o'zing ham do'stim. Internatskiy so'zlar. Ne diyeceğim, men uşuncha gelip sizlerin özü gelgeniңер özü çoğ neme da, uşuncha jere jetip. Ne deysiz, barыңар den soğuk doğula. Adam şunda çakırgan жерге gelip durgula. Çoğ. Şundan ıntımağına üzülmesin. Rahmat do'stlarim. Ne içsеңер, ne жесеңер баары аш болsun yollar. Rahmat. Anjat o'zing ham ko'rkam so'zlardan. Men do'stim, mınalar жақсы сөздер сөйледі бәрі баятан бері. Сонum oldu. Hem qonaqlarına söyleyeyim. Qonaqlarga rahmat ушунча келгенине досым. Bir qancha adamday gelişemli kıyın. Çünkü adam gelelbek mala besken balları. Original aytib qo'yaman ertang. Tura. Kelmeye kaçıp deves. Yanına aytib turayın do'stim. Rahmat. Ben solukta oldular Ушул айткан эси жок, мына ушул бала айткан. Çoğulgan жерге келебериш керек do'stim. Erkekler gana келет bu yerге. Hiç olgula bala çaqırlar menen. Ала Ерлан Тақсырға ham рахмат, шунча камераны тартып, монтаждап, мына ботекс қайтып келсе болды. Sizlerge çoğ razıçılık, Asad. Şol, sen bizi sıylasan, Allah seni sıylasın. Anjat, Allah'ım sizler sıylasın dostum. Bir жақшылыққа Allah Taala 700 есе жақшылық кылып берем деген, андан артырып берем деген кааласачы. Ошого достарым, Allah сыйласын. Сонун. Ачканда керемет. Силерге дагы ыраазычылык, бардыңарга.
Şuttun törüne çıktık. Bulacak lağlan tayımız. Törüne çıktık. Aslında ben de çıkıyor diyeyim lağlan karab. Bulacakta dikkaken burağa. Bu taraf şut, papan. Bu taraf lağlan. Mına tugandar, mına şuttun belinen oşon mаңдайында мындай шарқыратма бар. Мынаке биздин балдар демол түшүп. Бул не досум, не шарқыратманын аты? Шөлө шарқыратмабы? Мөңгүн суусу. Бул суу каяка барат эми агып? Барып о камыр суга кошуп кетет. Лағланын суусунабы? Ушудан түшүп, не мөңгүдөн түшүп. Шудан кетет экен бул а? Айланып, лағлан жайлылар менен айланып кетет экен да. Бүгүн экинчи түнүбүз. Экинчи түнүбүз мынакей. Шорпо. Ийгөт менен жайлан шорпосу. Эркин заряд эмес. молодой var, ошонун судасынын астына акал жечип. Жүзө кайта кылып салып атат экен. Жык. Ана эке. Еш кымырага коюп койдуң досум. Китап артыкпы? Артык болсун. Турму алдыңбы? Ооба, эки мергенге берип койгула. Мына. Кары менен көргөнбү? Ак берген, кара бергендер. Кары менен көргө атып конуп кетти. Эй, ашап чык жок болос? Az dostum hakkıdayım. Bugün 30 iyun. Bizim 3. günümüz. Şut çaylı olsun. Ya sen öyle değilsin de sen. Başlığın fazla bu çarpı tutapır. Üçte tuvalet var mı? Saçı eklerine çıktı. Yeşil bir cevap atan. Açıp atsam cevap atan. Attılar kavan. Bu çıkmay turdu. Ha, bunu taksir edip faydalı kalın. Madınız yap kork et atmayı da. Çocuklar ürün de şimdi. Çocuklar dururdum da şimdi gelin. Ottum жалындатқыла, жалындатқыла. Yok. Olap tuttum. Mına şuttu dağı kıdırıp dostumuzun sıyın görüp kayttık. Ya onun apası ne yok şu ete? Yok, min bas. Oldu. Мындай багыттарды коюп койгон. Туристтер үчүн экен бул. Ушудан ашып кетет экен алайдын тоолоруначы. Адашпаш үчүн ушундай белгилер коюп койгон. Артчы да кет тургула. Moynu көтөрүп бере. Кымыз болсо бет тасалмайын уже. Жинди болмок экен, а? Берөөнө бул ат чагып берди. Ha? Бак чагып. Суга кайдым. Бала
Mına şuttan da kaytıp gel atabız. Mına şuttun suusu. Mına balдар çarçadı. Mına жаңы жол. Эми тегиздейт экен Кудай кааласа. Мына шуттун жаңы салынып аткан жолдорунун бири. Мынакей. Мында перевал болуп түшүп кеткен суугач. Секир Полот. Hatta Ket Eldar. Ya Bismillah. Mına şuttan dağı düşüp geldik. Kayıt atabız. Mına şuttan çıkıp zilliklerini cevaptı geçen açkan zilliklerdi. Algı var. Öyle olur. Ben o şeydi ki bunlar. Mına tuğandar şuttan da kayttık. Es alıp, oynap. Mınaki. İş bolğula